Jdeš do postýlky, jo? Kde je tygr? Tygr. Tam je tygr. Dej mu pusinku. Tygr. Pusinku, no. A kde je Pípí? Kde je ptáček? Táďo, Pípí. No, Pípí, kde je? To je vlk. 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 Kde je Pípí? To je Pípí, ano. A dáš mu taky pusinku? Pípí, dej pusinku. Tak. No.